Takže čaute u nového videa a dnes budeme kúkať sa na novú mapu. Ja som tam ešte nebol, ale neviem, či David bol. Ale ideme sa... Áno, byl som včera večer. Áno, tak bol tam. A ideme sa tam pozrieť, takže poďme na to. Daj. Dobre, takže je to tu, asi všetci viete. Tak, raketku si načakovala. Dobre. A tu už som končil, tu už som končil, len ja som videl, že to tu nejak takto vypadá. Ježiš, nice. Ideme sem. Wow. Tu som to videl iba vo videách. Otvor sa. Ale nemusíme niekať tady podpaliť. Dobre. Aha. Co to robí? Musíš na ně čumět, musíš na ně koukat. Čau. Zmať ho. Poď preč. Mohaj ho. Tvoj David. Ty si nosí. A kde je tá mašina? To som tiež videla. Kde je tá mašina? A kde si ty? Čekaj na mě. Kde si? Čo je vec? Takže neviem, kde zmizol David. Si David. Čekaj, to je ešte proskúmám. Poď sem. Tebe to trvá. Aha, počkaj, poďme predať, ako si predám čo? Predám všetko. Dobrá, poďme. Kartu. Jakú kartu? Daj ti dať. Číka. Tu som videl tiež. Už som to nevidel. Dobre. Bacha, stále poď. No prečo? Buď býval tam niekdy bot, nebo tam bot, neviem. Taký bot. Bot. No proč takový státek, bot. Wow, za tu keycardu dostaneš tolik peněz. Koľko si dostal? Hodně. Wow. Pojď nahoru radši. Prečo? A ja som videl nejakého, že tu je ten hustý typek. Jo. Telefón mi zvoní. Aha, to je... Tady. To? Ja ho nevidím. Aha. Bacha, budeš zvát bacha. Kedy ste ma kričal? Dobre, ideme sem. Ach, ja som myslel, že to je on. Co tě máš to? Mne sa nejako šmíka. Pojď nahoru. Typni. Fuj. Typni. Haha, typek. A čo to za zvuky? To som si chcel, ja sa mu prejedu. Pojďte nahoru. To sa strašne šmíka. What the fuck? Kačičky, počkaj, idem celnúť kačičky. Máš tu... Cože tolik? Máš tu veci, aha. Je. Dobre. Pojď sem, dělám. Ja sa pošmíkam. A tady je tak, čekej. Čekej, přivoláme se, když budeme muset doma. Jak půjdeš na zpátek? Prečo?
disappear, you wouldn't even care. Why does it hurt me like that? I don't even know how I could have fallen for you. 'Cause you never treat me right, and yet you made it somehow. You got me, I'm addicted to you. Už normálne. Au. Sorry. I am sitting back against the door. I can hear your laugh. Jo, tak to má. Aha. Čo? You don't even see me when she's there. I could Kde sa ty disappear, you tam? wouldn't even care. A typka tam. Čo robí? On má nejaké ruky. Čo robí, keď sa na ňu stále nebudem kúkať? Keby som bol takto hore, tak to... Nevím. Jasne. Čo? Aj ja to si troška... Sa tu neprividel. Ja si v pohode iba selnem, okej? Kúkam sa na ňu. Kúkaj sa ty, David, na ňu. Ona je nejaká rýchla. To znamená to kúkanie. Yeah, what do you mean? What? Čo sú tí zvuky? Windowsy. Počuješ to? To ide tu? Za ní! Tam ideme. Wow. To je další. Čo je ďalšie? Na další bod. Jaj? Hrenko. OK. Ty už to je skoro zaplnené. No nie ani skoro, ale akože máš to čas. Tak já sbírám každou věc. Ja len nejakú kartu dajem do tej mašiny. Aha, tu je ten bod. Ale tá vec ani tak nezabíja. Čekej, neprodávej tu kartu. Okay. Wow! Čo bolo za ruku? Fuck you, bro! No. Sem nemôže vlastne ísť. To je debak. Co za křiku ty? Bastard. Nemôžem sem ísť, vidíš? Aj tu môžem byť, ale za mňa nepôjde. Však nekúkaj sa na ňu kľudne, ak to zostane. Ja úplne.
na stoličke. No, fuck. Čo tu je? Čekaj, nebola tam... Aha, kód. Kde si nezdáme? Tady. No poďme už do tej mašiny,